UMLA ka Sning u Dr. Celestine Lingdo ulaong bakam don kanu ka jingdawa ban Ashuki Menteri habaki let jaso syaki NPP Henry ka kendon ka baki bu kalong baki kwa ban wanra iki kampen roy syaki konstituensi habakaran hadian balai so bat ke NPP mentaka sengi ka khat khandai tarik nailar arja alpusaw halor ka jingkeno aki pat ba baki la syat hiet daki klur hak NPP u Dr. Celestine ulaong bawat la ki UMLA ki trei hong ki kerdu kanu ru hayeng Henry ka de rukom jongki pat ba ban keren kumta bat ya kanya pat ba omla ban telakam ulong baki pat ba akin ong baki ni kilayo daki klur Henry ka jingjob jongki hak MLA kabaladap kade namar ba upat ba uit om da kapisa halor ka jingkeli ka gentian high level tribe ka ba ulat her hak yeng dorbar kabaladap u Dr. Celestine ulaong badai nadu ba ula keren ya kani baka jingkhayi dawyong bean kala kenja menta hak juga por ulaong ba ka shithi kabakila Ash speaker kadai nadu ka khat saw tarik nailar arja alpusaw bakila so syaki NPP bad ha ka khat khandai tarik nailar arja alpusaw speaker ulapen scam ya ka rai jongki banya so bat NPP dak ba phet na ka kongres hadin bakila don ar na ka lai benta na ka jingdon ki khot ka party join jongi bat ka NPP kalau don ka jinge keren lang boro lai mo de ko ba o mai ti mene ngam da de ubru bahla ubahnya babudin yang kam da don kata kacing keno ba ya sela ko ne ko tai mo de hanre ka jing join jongi shi ka NPP kalong ba adin mengilai ekren ni baro lai ngut ki kwa bagi konstituensi jongi kenio bentalam haga roi kapar la ka de ka blok mula keluar chief minister ya MLA jongi nama hati manio ka CNRD blok ka batumai nak betau Pak Gabriel kisurok pat kiwi ki projects yang aru kaju ka usning konstituensi kadai kabalong central kabalik bawan nasional sekuati ka tourism area agriculture area fishery area baru kidon around usning konstituensi dia bagi perkat namta karoi ke parti join sya ke parti kebayalam ya kasorka pitrai kami ka jingeso kani kanom don cikta namar mulai ka siti ba mangi ngi ai ban personal show speaker bangi kwa ban ya ba sno bat ka NPP katarik kalalom haswa kamkloi ban ya kajing sya sasma in between kat santarik ka de kasti Independence Day de kandri utarik kerter sekmat us speaker ulayo iki ka application ka jongi nadu ka khat santarik ni katukas ka country tarik bidang lek saka jingelang jung kongres bat hantu pi patai le se kai ka ba pi patai ki ong ba phin syawan yaso na ba NPP na kan ko ika kongres kam dai kanong sun ngajok na parti kongres ngasungu de country tarik ngalik meeting namar pa kadon ka circular ban ya meeting namar balai ka reply na u speaker ngampat yo dengan ang dehi full fledged member jangka kongres tengah lagi ke meeting kami kikeli yang ngalai itu bakadot kata kacing pensno kacing keren hapeng jongi lai ngut mangila balik batch tengah lagi itu kakut hata nah du bangi election kiwi ki parti ki omba ka kongres ka tit baik dak pisah ban job election ingin ya kata ngaya lek lah bisa ngatrai bak calsu baju ngijok namar bagi baik baki ini mentah abangi kela ke parti kajing kena kadan baik hak politik pada fikir tu kan bekerdu haying ru hak politik ki om bagi ni kila yo ada ki folklore kata ati kadikan ni apa iba ayo pimi ira hadin kajing keren jonga kedawyong kala tanda emta lenum deh baru kalau tanda lo, de mentah abang nganga join yaki, ka high level kalau duna de, de ngetre halor ka subjek, bat ka thok wang ibu, leng bagi mat penroy haki mentah bukan joki konstitusi. Nah kalian ka jongi rungi klaim demand daman orang ai suki, ngi demand baik ngi kwa kita ki projects, mo kiba kampau sekmat kumalak keren lo UCM, ka blok nganga kwa ki surok haki mentah bukan Pak Gabriel kuat surok di nalor jeng kita sakit skim by day baka education, health,
ngah ong sning ngidon ke zoo kumno ban pli kumno ban peniak ye kato ka kam sekmat kini baru kijing keren ke bangi laya keren kam na de ba ngi sya terwasuki ne ngi kwa suki ngi klam di manhir Hi kendiat bersuat ab ya kai kwa yong doktor. Oh, kata kabat kamdon jingmut panik sim ya kasuki. Kabram ko jungi kolong banai ke sangkri yo. Palingnya ngadon hang. Ngayu i kanong stoin ka kala dong kabada tunah si bapa. Ke paar ke jingduk juki. Dempa uduyong. Pengalai keren usia ba tongin penyaj uduyong legal. Berkabar kolong ban kimpli sakat kimpli ki ko faktor. Apo no stoin legally. Nang ba ki brio jong ka west kaskil kini yo kamai. Di west ki jong ki imna tano buyong kadin. Natau mau siap. Kini baru lalang sakhan. Tapi terangan siang tengah portion dengan siang bangam lali enam baju. Masuk ke kamram ka jonga kumu wembeli. Ban yarap kendiat berkentiu biang ya kene kamai kaji ban jono ban kesultan. Ora ka cukup ban yarap pa mo ka surok idon ka child merti hospital kos kemalang don kamben pino pun ba ka badang don kam. Jadi kita kita hong ju jonga bangan don ni. Kamar doktor syakran bengbe. Tama ko api bagi kam. Kipen pau ya ke ka bakadon haga ju ka jumi benar. Tinggi kompromi sa kasuki, ni ko suki, ni ko ya ka development.